kwezi wazalendo wa Komori mlo harima zensanansa za he dunia, kwezi wazeye matawalia yemiji mbali na mbali ya hensi ya Komori, makhsusu dengazi jaya hatu ukao yona alama ya ujulihaniha harima janibu ya ungazija tsini mweshari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rumambeni ya ukaya wanduwe kahanza wambe wandutsodore jayo watende warongo wando baihondo hulo mifano ya homka yonro waheleo ya hatu ne maudu ya hatu haukawa rongo wando waloho hakini ngarienshio fikra wakao wazamba nizonga zijou yenshi ngazijou yenshi habo Mungu ya warengeza sandimeza hao wakahamba ndongoyo zilinganao nezijao ikamalada hatu rizoya ya ukaya ya aghlabu ne kauhaba nundongowe miuva juba sha kejajo mkinishihani ve juba ila osikuwalewa unu hawe ya kaya owandu wakaurongolea esu alanjo kahirongo wabanu ndajo jova jiba ni wajibu au kaya abo ngamjibu wandu wajana hukuma za milanansi abo njajo jove juba ninkuduila hauste emikonsi abo hova juba ni wajibu abo ngamjonjia ruma ila system jomkinishi hambeni waparo au kabo tiva juba milanansi ni jibu wandu wa milanansi na abo njafanya izo wakao fanya ngemra ve juba hii shami jwa hiva wakati mrajine wakati ramba wazinrajine au kahunu hatu mnashioni akubala eva shamna shoni kajuve jibaila yajibu mri afanya za ndongozila abonge hizo sikaza muharuma wakina shioni na mnepwala wakina shioni ukawabaha ngarijibuwe za milanansi he mirongozi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yonde yate yonde hikma na irumia na tuva jubaila habo nanzoni njie ezilabo zarengwa harumo mji wa bangwa usushe tandashila ukayanga mjonshirejeze hahambezo Mwenyezi Mungu ya hamba haujani dai ukaya isharia sha Mwenyezi Mungu shomjuma isharia shirumishi hao harumo ada na mila neshetendwa shaka ujane zila wazila shila sho hukumlo neza Mungu haukazi la zitendobo kao sharia sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sishashi hukumu shihisa amila na tsingo tsawendi na rumaze hukuma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ada na milango tsawendi arumazo Mwenyezi Mungu yasayambe hukuma hazo abonge yo demana ho ujimlifu na atuve jubaila usikwale wo abonge kwezi wa baba ni mwambeni ya ukaya wanu Mungu aranza rijushili ya romansi ya Kiislamu nekanu kwa uzisilamu wa hukumuo andukwa do hukumu kawizani au kawandu hukumu nai abongo wazeye wakaujane mahakama ya usabianisha tondeshajiro mjini Bangwa
kwa jakaza wizani uhusu shetendwa kwa jakaza wizani uhusu shetendwa nekaka bajakaza wizani abo mhukumu nayi na minga mina yaqini yaukae kai mirongozi ya jaba laila mwirongo wa ukamfanoela aya kazina ukauha basi ngamina yakinuka owa baba mwatsanga nyihina hamafanya leboho bala mwaka urongo nena mru yamine hukuma ila ukayo hukuma ya urenge wa mru ikawa wafanye tendwa shilo kinyume ne sharia sha Mungu rowa mtu wa zenguo reyatu lwengoa hizo yafanya zenongo hizo ze hukuma za rengwa ikaka zijabira harmanzia za wizani wallahi alazim isho sharia shaki taghut sharia shaki shaitan do sharengwa yabo na hena mrujo hufa rae jabadili fikra he za hukuma zila na jwezo ezimlindao ena mrujo fiyaru mwa hukuma ila utujo jana tauba ya entadhiri ya reja idingonuso ni mwe mirongozi ya ujana hukuma alumarongo Mwenyezi Mungu ya saze hansi za mahakama basi ena mrujofo jumwe makalima yala ujofo jumwe mirongozi ila hende na mali na marindi inrasha usoni mwa Mwenyezi Mungu ujopare adabuha aboge hizo dokaya omjini bangwa wa hukumu owanruwa tuwaola zenguo badzimanoko wa komori wabimao ngwakubalio kaya emruolao tula zenguo ngabo khatwariba la ichonchashi wi ando wana waone tabia ile ando watu hanza waone zenongozi la wakauona zenongozi la monziani wi okomoringwa kubalio ukashila tisharia shema homtuwa zengu wa mzunguso mjini alati mahakama ya alati mahakama Mwenyezi Mungu na mtume wayonga mbanrongo bala ngari kubalio jabo ya kaya ofisi difuya mnera masahiri ola ya ufanyo mjini bangwa hosoni mwa Mwenyezi Mungu hosoni mwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ezilindao wa mtu wazengu ikamungu kaja wasami nezilinda wa mnera masahiri oi basize adhabu kazi na ulingania ukahandani mjini bangwa mdifanyi mnera masahiri bokao hafisidisho umma wa mtume sallallahu alayhi wasallam jumoto patana na masibabu werejezo umme wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam dingoni yoya handani ezakadwabili dokae fasadi yefanya ibenuha muimi mka ujusale 00 la mila nansi mlamize oarenda naiha humtuwaze nguo owakomori kwa jeshi ya mbamrongozi na inkabu ya alindemnera masairi ola hunduniani ilizike mfano maudu mrajinati Josefa shambambazo wa mrenda zila mumhala dara hasibabu yokaya homjini bangwa zeransenyimanazi Parisa doka mru ya renda ada ya aliha yafanya harusi homjini bangwa yeka julabwa abongenga mshukuri wa mjambeni ba hunoena mru ya renda na ye parada bwa renda ada hata ujandogo urende shawe fanya munkari hunu hatu hamrulabwa fanyada hata wetibana hezo Mungu yambati jawo abonge tikaunikiwa
confirmation ukemana ratu shia hukuma ya haja hotengweni hula jabore shia za hoa mtuwaza nguo basema na ratu shia hukuma hotengweni hula ya kalanti zamne ramasahiri ori ufisidisho umma wa mtume hautopatana na masibabu yarejezo umma wa mtume dingoni basi mana yachu fumbula wala olamru yafanyeza hahe harumwe bila nansi hula abonge sharia shahula elamru yafanyada na nansi yo nafisidishe hata ya janongo ya rende shaye kajulawa izode zera senyima na nchia nazi Paris abonge ile ta mashababia mjini bangwa eluwa yomu ibadili bamnyezi Mungu ujokaye nani na mwone swaba hata eni wanu ujokagar jomu bisani heza ndime za hatu shana mwone somji wa bango kaya Mungu kalinzani swana mba mru mnyezi Mungu wa hukumu kawana mru urongo tena mnyezi Mungu wa hukumu Nyezi Mungu kari mru wa mila nansi Nyezi Mungu kadora mru wa mila nansi haukawa mtwana mengoni mwatwana hahe abongezi ze munkari ikawe miji nema zefa mji wajo urenga decision wadabishe mru ya afanya ofisidifu harumashe bande shansi harumo wa islamu na deze ta'ziri basi si parsa confirmation kaya ena mru ya aliha ya redada ya aliha ya fanya harusi kajulawa awonge hizo sharia isho mwangazija na mumema beti jau bakar na ukirize haki za Mungu ziruarilwa auka rijosa ziduku ingegani na bidukizo rifuma shara ili kamsina zombo zori fuma arijofanye maandamano rimabenu kaya ima kaulu ya hanyu yoka na maana ikamnyezi Mungu arongoa abonge mdifanye milana ansimdo ariye sharia shamu au kama nuwa komori kwa jahara ya ukawa mtuwaze nguo kwa jarenda nai shari kaulinda riishie eza muhunda bahe usoni mweze fikira za hemila nansi ya hanyu wa mjini bangwa shamwende muhukumo wa mrenda nai hokawa mtuwaze nguo bazimano kashetendwa yeye yafanya shoi zero haneshowa wafanya ruma wizani bazimanizowe wanu mumrenga hukuma wala kamja mrenga hukuma yabo ngari enshowa kade ya Mungu ngenda hubi yabo harumesu alayo kwezi ya Mungu rimabudi ya ngenda biyabo harumesu alayo na wanudo humchuliza nukaya homruka muislamu de kamro akubali shati de kamro akubali homruka muislamu de kamro akubali shati de kahukubali ewa kamro akubali ukawe muislamu abo wa muislamu kahamba wa muislamu na Mungu haraya weti muislamu de shwale pala usolahu libi hotore mashetwa bonzi weti muislamu ekamgwa harabo ngemruju waje ukamruye silamu manadamu ye ujuoka ye muislamu kaze sharutiza he kalima ya hela ilaha illa Allah yinu baada iharazao kakabati Mungu la ilaha kabati Mungu illa Allah baada mfomi woi yastahiki abudu la haki basi kaubiri la masharuti ya hayo do Mwenyezi Mungu akubaluka wa muislamu shati ndeka kwamba we muislamu abange kwamba le kalima linu huridi huja hufanya zitendo bokao ngazendo kinyume ne mashahada mailia tongeza umro wake muislamu ngwamba we kafiri
mruka doka muislamu ba mrungwanzo mruka muislamu eka mrungwanzo neshato ngari jowezi islamu do wabirila we kalimatu tauhidi la ilaha illa allah yinu waibirili yao watikeki nyumeniyo watifanye tendwa shilo kinyumene la ilaha illa allah yinu haukabeshwa waswali watu wazaka waheji iyo haba manthura ego joka ushangaza ndo de yahumba haukau yosawa na kafiri la tuenda heji yosawa na kafiri la torenda zema yosawa na kafiri la totowaza la torenda zema mfano dena mna yowiyo kabati hata maana yabo abogana dokazi islamu mnyezi mwazi kubali yorti dokazi islamu hoka sidera zao haukamduka doke islamu bari ngwanzo nduke islamu kamnyezi mwa kubali abogea wazee wa hatuma tawale miji yenu aktharu ya hanyo winji wa hanyo ngamkubaliyo kaya harumwemba wa ya hesharia sha mungu nyiwa jinga izo kamtu haraya wazimani izo nga wajozi tendo mukawa nga nzozi hukumlwa hasharia sha kisilamu mwa mijini hatu okabanu ngabo hukuma bukawo nge hutajao daula wapinise ngabo hukuma bukawo homijini ne mahara zambi waona akse ya ujo urengaze hukuma hizo wadabishe basi hizo kamnauzi juwa ni mrumawe mijiyo mpaka munjilo wanazioni wazingaresha riesha mijini ho mjamozi se emro amadoi mwabari mfanyea ukapi ni suamadi zo daula yoke mharazanye kama zo mwadabisha mramaduo wazimanizo mkauja mronesebwa baba ukamwekomelwa mwana jaishi wa hanyu gamjori tole mafuyu sheka mnyezi mungu haruari lwe sharia shahene mipaka ya hahe kamtina zorenda abogedo mwabanukai emnera masahiri mwaka humhifadhi wola mfanye tendo mwene sokaya yende yastaiki ya hifadhihe do mwabanuka innama jazau alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا wanrujamada wala engenga sina sharia wanruwa amini ukangwa jupatana na majini wadore ndo wana adamu zisilamu na hii nsuri jo hunramu wanru warao mnyezi mungu ngawazitwazi jodo jusa zentingo mingoni maudu wanruwa mwimi munchiliana mrare sharia sha mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala la ta'ati al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq sharia shamila nasi shonsini kabisa mwe sharia sha mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala mengo ni mwale poto mzee akaurongo wabala mnyezi mungu jo mokoa amwene senzi ya nyongoha hakamfumbwa mila ngamzamo bowanga zijawarongo wanro omamvula na tsimru ya zalo hali ni mwongoze mbabi harumwe suala ya mila emana mngazija ya tsona adaba hishalo na adana mila emilefu mbula obanu ndo usilamu wambidi urumilwa warumondo wa ada yode maana rabao mila nansi wakati yensi yonge kusudawe ada za hensi basi wakaurongo wa baada waneso kangwa wa rejayo harumwe mila habirila harumwa sharia itodesha mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala nemile kusudi wao harumwe adana mila inde mbidi ya usilamu izinga roonai harumwe mila nansi harumwe ya ada abonge tijau thumma tijau asingari parao wanazioni mara mungu walo mjini bangwa wanyenye manyo elijoka wami ya mjini bangana liwami shana waone sokaya wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbi llah wanzanao heza hawa kinyume ya heza mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala mwaonese ukawa alladhina amanu ashaddu hubban lillah maoneso kaya emara mungu ezitendeo onde zao na mnyezi mungu razi kabla hele majombo ya kidunia yao
Wagar parawa na zuani wa mjini Bangwa wafanya muhadhara au kakwatu zibenuwa na wawesha risala au malahoni hao waone sokaye mahakama wayafanya yala kajalingana haukazi na nogo Mwenyezi Mungu yaze hansiza mahakama. Daula ya Komor ngamfikirika sina muda banu ngasina mashababi wae hama gobani ha akti za ukawa renge wana wandu wardi wa filme wana waungo wa magobani minuhum kawo mototola adorongo la kumurakutualite emoto wonge magobani ngamfikire akti diyo haparisiwa na video ikao zika filme ndogo za tulavi wandu waungo wa magobani mahakama Komoro emne ramasahiriwa ya hukuma ya Henry wa mchaba kwa tumrega hukuma nyinyi ngamufanya o oronu ngemali ngulono hunu tebea baada mezimine banu ngazijouzi mwahatu zikama kazi parojiri yode manar mabanu kaya daula ya Komoro sharia shahanyu shikansi shibirilie mamamro ya guvernema watitezwa sheri mrone saukawa uma intouchable nujola uzama kufanyo mzaha sharia nga shijohu mlana mna yokamrati zirejeza tena shebena hatusi maraia ngabo partialite wakao ngazifanyishi hao wazimanizo leo nga mrumilo wa sharia banga mina mfuyu leo mrajina kakarumilo wa shoka imlemevu farku ilonda wiyao mfungu wandu heze aktizo wizo zabarindrini emnera masairi hoi ya tongjama gobani bali nga mwishobabi za rumeri karinga mwandu besewa dingo pata na onae ye wafanya babi za waida baadhi ya wandu wa mrenge wamfanya mgwa hao mengoni mwandu wa mkini wandu wa loharuma idara za sirikali emnera masairi wale wa mrende ukaya mru yawe misa ide ya tongeza besewa la walo muhazini wafanya mzaha mrwari ya tawhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfanya mzaha aba kaizima Mwenyezi Mungu yele okarishi zingarando waze munkari zilo zinji shati do uzima wa Mwenyezi Mungu tsirewa hukaba numdobira mwamba ngasina zimrajine zozida icho sindizo zodeza aten halafu mahakama ya Komoro emnera masahiri uonge homjige harumashasi wa shamali emdo ahurengwa ure katirizamba unu wamtsorenga mahakama rjo wale manzi haukangwa fisidi shao harumashema deshanzi wandu wakao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habai kari konfirmo kandi zo wapatana na majini wadore ndo wanadamu nayi na uheza na majini twani wefanya nogo za mafitsi darbatun bisayf onruwa we parisiwa zitwana zijushe nsingo kamfanya mzaha Mwenyezi Mungu arungwa hena mna hiyo nyika mnerumbi hana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abongenga rifanyilao abanunga hukumu yeje ensinu wa serikali nge hutajao adabu shaze adabu nitsa hao wanansi wadabishie adabu wokao mri adabishiwa baada mahamili gujua himida Mwenyezi Mungu wa adabishiwa fano mahadisi wanumbaba ya urema mwana shemwaneka hasomo hawasuili makamu basi ya urehemu wanamuda mbabahe ya mrema na walensu ya kaure mahandanila hazirango kabali mbabahe ngumiyengo izone ze adabu zihutajawar mwe daula inuswali mwana wa hekomorinu au kali swalihi habambe dumegongo garikubalio kabanensu niga hutajawo ya adabishiwa nganto wandu waremwa shao mremwari hutajia mduna remwa yafanye zamana maudu ya jarehemu hedi ya remwa shatido mduka hama nguto shetani daoni haukamwana mruka mremea mwangamize mru mrema ya madabishe ya masulishe haruma misomo base wansu ya disola he misomo hahe
yodensu ya rehemu wa domrema no yatipoteye basi yode heliri utajawe daula Komori wadabishemwa na mkomori hanamneka o maudu haruma mahamine miraru yadabishiwa yeremwa halimi yeremwa hatsungu zinama yeremwa amukamdu kadoka bure gujore hemuza nogozi nubada mahamitano shatsido humdu akama shatsido mduro mdu hitoma thalani ukayode adabu sida adabu utajiawa rato adabu Komorina remwa ni daula yafanya mendelo usoni ya tsilate wakati maudu gujorehemu haukaya emanara kahunra zunga za kaulimwa wabai watende banu warehemali swalihi haukawa fikira kawayenga shabahanga wandola mahamengo miranda rata kwa twanza wazie hwenda honze yonda wali swali ya wadabisha wanza honze hata honze huyo irede haukakako agenda sawa na mguriazo ya dona kafe ya tuhuno yaonde mazo ya ranzonsi ya adabisha mwanansi atikebure yaonde ya za adaburi zihutaji yao mwanansi abongetsa inu habibi nange ho magobani iho na wasana wasaya hamijarada ya video wazifanya waloni izo mazi Paris lewe mnera masairioi hama mkini beseye wainga mwamini okaya mrumiliki mabora yoshida ya mduruni batina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngamumra oho mpara mahakama njaunyanya mumbehe magobani abonge ohanza ya Rabbal Alamina ngari johenda wakati bukao ngari johunda wanu wajurito wa marambani haruma shari elemevu wanazijinra manda wanu wajuhelelea wana kompleksi okaya waye ulaya farata kwa jofe farata gena dahu zo kompleksi ale fenjam farata kujoha sifa zo kompleksi zilozi tona nshache farata ya jojuo kamu muamru ya rohi talent gena hajali zo dahu sanda zo kompleksi zilozi twani mawanu complicite zilozi twani mawanu abonge wazeye mwahukumu shetudashila daula ya Komoro nganyi madhamana ukama udu gazi jawrisa hofunga mrujo fanya shetudashinu evanu wainge na darajendino sirikalini emananga rijwao walona daraja mkinira mbebalema natu ufungwa ula direct ewoi ngamanzora mbe izo mtsoanza muishie nje mribatse hau awo imnera masahire ewe imruhindi nata mtojwa humfunga he akti kwa ndio Habib na sofa ewe yarende sofa abumkubalu kandizo abo hari masahiri kamtujwa mrega mfunga au mkubalu kabo ndizo yemruo kamdom rahau demana momlejeza ya jendao emalingu jendongu walewa yewe abonge mahakama ya Komoro abanu mimi au fulani na fulani wanzo warumilwa sharia fulani na fulani atsurumwa sharia za baridi hakababa ha ngamanzoba kemru ya puhovu baholime ya bebe sawa mgangiwa aliwa nao sha garida zao mnati jodo samoro ni maudu mrenda haromi honodi ngonamba tenode magobani bango ndo afungwe badala ha ekodizo ibanu waingena waimdu hindi tatso jojo afungwa wala warende naye taongo wama lo mreshershe wandu wa mtuwaze ngu wa mzunguusa wii narambega jo mkinshada ula mrege mwafunge ukawa jihukumli yezo maone ye akte ya hemne jindu mnera masahiri woyi Mwenyezi Mungu jawanari Mwenyezi Mungu nato wandu wanu haraka haukaba nkodo inebe natuno wandu wanu gasija Palestini na Israeli
ema Yahudi ya shonga yao wapatana na shetani wafisidisho umma wapotezo wandu wa shea harumanzia za masahiri wapotezo umma wa Mtume sallama warengo uhara Mwenyezi Mungu anzoya rewa wajini keo njaka miluto tula perezani wa mgangi na utizo mura eo mgangi kutoka ufanya wama hum bidharina bihim hala bidnillah gamziro ukaenga sisi silamu hokamgwa kubali au sindera amba sisi silamu mruna tunde o silamu mruna tunde babanu o silamu we ukamu silamu ekamgwa kubali shao kukamu silamu baru kwamba au bango dola msirini weswa tabwa tunda o silamu hao tunda ba o silamu mru o tunda zena waqidul islam ngizo yabo kabana mru ya jamba enda aswali ye utawaza mrati menyo silamu hahe eheli balona waqidul islam eheli balona waqidul wudu eheli balozi menyo wudu deheli balona waqidul islam deheli balona ngobo kawo bwamba we muislamu zitotowe kauzifanya utowe kafire kauzifanya aniba kushoka karitina mahakama ya dingo ushushe zanongo izo shawunu hujo ga makafiri menji rajo ya jwa hunu akwa wenjido ajo pora makafiri yewe mrati menyo usilamu hahe adoeda msiri nefikiri maudutua kama udalile rongo benzili wazahema mushirikina faqad harrama Allahu alayhi aljanna ngwamba haramu kana heda mbewon ehelu tsoula purunku huno hokalo haram ehelu tsona vinyo huno hokalo haram ehelu tsoula riba huno hokalo haram kuna heda mbewoni ba ngwamba haramu tena yoti on mkomorie fanya mkarakara ende Faransa shaiho kabati mrujo ubitsai hata wende mbewon goji hadayo abonge na mkazane au mwono rudi shangari mbao nukai mahakama mwaka udefande mnerama sahiri wo baye mruwa milanati hafanyeza hayaru mwe milanati zenongoma mhukumu zila mahakama ya hema hakume namba hindu na mapesa ikaila adabu nga mwadabishowa nuwa mtuwaze nguo mrenzi emne jinruwa la mkeka mwoneso wa komorie mahakama mawafanya au besho mumraga hukuma karijajua emma naratu juwendi eshi muhifadhu wendi mathalan shamru amandu wonga rjofanya mezi mine gujorejei harumazi aktivite za mji gujoka mengoni mwa walezi wa mji gujoka mengoni mwandu wazende sao harumo mji ugamjua hambatima mezi mine hata yo minji abongenga tsungo hende swani sharia shaki taghut umbabanu ba aina al-ar ayu ar hayangionda huri usoni mwesu alaim rongo mgu yazi hukumu subuti mwede mwazirenge mahakama vatina wizani basi na mjokaba baba ila timile mahakama makaujana yobala ila timila nemile kusudi wao baada ya ada yode menteri ya sharia tinti wangazija waji hada ukango irumi yao ukangiyo miongoni mwa ada abonge na mjikome maruhe emnyezi mgunge mahakama ya henga yonda baba rumwazi hukuma majaniso zilabana abonge rizamba ridirize shamgu amana haukawa kamgu abenze ema muwahidina owandu wanusuruwe tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zisilamuzi amini yokaka bati mruwa wanyisa izo mgu yambaza hae vazima na mruwa saya za ibada zote pia zohanyizwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rezefu bani umonje wa uhara umonje wa khushu umonje wa ghashya umonje wa raghaba umonje wa rahaba izo ibada bokao kazina ujwa urumili wa mrokati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkomori ya ibada ya kubali yerumilie Mwenyezi Mungu swala na heji ekabo Mungu de urumili wazoha ikhlas amma uhara na ghashia nezadunga yabo zirego wasigo urumili wa majini
na wanazira masahiri odo wando terrori ya ho wanadamu wa Komori wa Islam wa place ze terrori za hao do andwa ata mdunga do mwendo ni bantu bajo kankondo mgangi ndende yake mwanzani wiyo ari mndo ajojo kamnono woti mu Islamu gamna hamba njaba kuja kubali shahenna ndongozi lo kinyume la ilaha illa Allah abo mwanadamu kati mu Islamu ekangu ziju ukaya yezifanya abo Islamu aho menye abonge na mtodo kazi Islamu ukanga mwanzao shamsi do kazi Islamu ukamnyezi Mungu mkubalini jeri oneka mwambanyizi Islamu bango nkiyama wazimanu wana zitendo wao ngamjonjambe boni jeri oneka ngamjonjambe boni bemba biyo ngamina yakini kama ngamjoka shetani harengeo umma wa mtume unungando yawa ngamize na nyika mziji na na mahakama wa kishetani mazimano kesharia shamyezi mwisho yao eza risubiri nga risubirio shayo wajibu reheba rizami uka ahate mahakama ya serikali ani izo ndizo balola kana mfungia hoka ya mgangi ani izo ndizo baada ya mgangi balandi izo ndizo ndiyo demana mtomparo mahakama emana minchuta zanogo ya hanizo itsono toka ya mnera masahiri yo demana mtohumpara ho mahakama mhuku neshetendo ya shifanya shoti shangu ila fasadi ila fasadi nkuu yu emrola yefanya bokawe fasadi yo wiyo mtawa ndushibani hiyo yewo indizo ngamranso wa komoraja ado amemana mto fungada abalo mgangi dizo ekeri jendo amemana mto fungaga mumrao au ngamanzo wa nrajine wa jado mabanu kaola surugosi mwabamu ayi ola mgangi bomba ole jwa ndo serikali balola yabo ndizo mkwalo kemana mlomo hazini mtotolo hazini demne ramasahiri huo nyi mumjua haya abongenga sija Palestini ekabo do banu marehati arjodo hale manza shanga mutumyezi mgajo uridibili ekai pasa banu kaya ndizo esharia shinungi shona rajuru miliwasho na nuswato joru miliwa haruma sima raia abongenga arjodo hale manza mkini mgugu johomori jiwa hanza mgwabwe mkini mgugu johomori jiwa hanza mkazane kenga nyiwanu shentu ya johum zingarani garjo fura o hanza rabbal alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.